Cedric Kagutanzire agambere bo bwabira ryo mujenyi mukoro omukwigura offices ahabwe kitongore cya Kyegegwa Rural Electricity Cooperative Society ekero kujonanwa okujanjaza amashanyarazi gizoba omuri Kyegegwa na district ezindi. So itenka Prexi tumanyiro muno ikintu cha electricity distribution but can have a rationalization itongoleka private companies nka Prexi zikayobaho okusoboza distributing amashanyarazi baitu yitwe twine plan yo kumekinga shwante bamemba baitu bakomezamne bakoramu plan za Prexi mwe nkati tizime no shanga Minister of Energy Eline Paisa Amba House Eline Paisa Minister of Energy yono Komungo ogizeho ka vision emyaka eshaka mu biteki zimbengeye mwete rukungaragara Minister of Energy yono Nigeria konkingo abajeje abekorere hoki akantu kaki yenda mu record ya Prexi omungaro Musa Swaibo Rutaji omwomba atandikire ekitongore eki kandi meya wa Kyegegwa Town Council nagira ngo bakashara mukombeka offices zabo ngo ahabwa kuba ekitongore eki cyorekerire kukora abantu bingi ombero byo misho twine vision nyakora ihire muno Current Prexi nebaho forever habukuba twine capital kandi twine nibara ntugenda kutandika kutunde ibintu bya masanyarazi habeye nungi kazi kwa tugira kimo kuruga China. At one point state house operatives bari barabaho basangiye tawuni ne yakalimo barubs bakakuza no hakozere kimwe ba engineers abarikale magezi bakagamba ogo najya kuki tawuni ye na abantu nabayite ondi yagamba nangwa tubete tubayambe Crex eyongere yatongoza program yatwa Kelon ahibara abene bahwera abantu bobutosha okutasika amashanyarazi mu maju gabo barukwejonsa sente za government eziyatiro mu bank ya Hofocam okusika amashanyarazi aha abantu bobutosha sola twa Kelon neja kuyamba omuntu wa bulikiro mungeri yo kwateraho kwa kasente kwa kataroho kandi maybe oyine bikondo bibiri bisatu byo kwenda kutasika amashanyarazi notikira gokuvoda member wa Prexi no baza no member wa Prexi mwe tubatungire cyo ngacyo cyo kongane cyanyu turume senteze zanyu numuje kushitama mukikoze sege okuba hatubajya ngo necyo mu kibahe numuje kwanga kutamusenteze okusena byo kuyebyanyu kandi president tumukuyeta nabona mu president nda president akaticho Crex yaheriza abantu abarukurenga 200 amashanyarazi gamana gizoba ombyaro bitaro bimwe na bimwe gasha kwa Philip Murangira